cang orain dewe cine. Engke. Mani-mani yang ada nanguku. Oh. Do tangok kenake. Oh. Do dadu ngalin alu ngemaduang. Ngemaduang. Anak kewak nake ngemaduang pantawang ci. Ujang kewa. Cai ngelakurenan dadu. Oh. Ya nane gedenan jang ci balendau. Oh. Ane cerikan jang ci balendangin. Yan balendau ci pula sane balendangin tengkem. Yan balendangin ci pula sane balendau tengkem. Man, Bisa kelemah ci ngangin ngawana. akhirnya hijau pulas. Bisa dinatai ci pula. Kiwalu kini. Awak memarakan mulu ke kini ngiring anyam. Ini ane seperti kena. Engke. Dua agung istri sing menduwe kayun kimut nang apedik. Arti sinawang sopan santun. Sinawang ya, lak. Oh. Man ben kejabut lah dagang anaknya blok-blok itu. Oh. Ci Maya. Cang maya yen keke caru bangkung kenangan cang. Kau bangkung. Cuk lah blok-blok hilang, ini blok hilang. Kawan. Masih Cin lah Maya. Kita dipimpin dunia. Ketemu lagi. Aengnya dua cine nuturan dimbal. Hah? Uleng dunia nintep kelamunyen cine. Nih, Yen man ben ke warung ke jabo mekejang plok-plok ke dagangan lagi. Kengken ya cara bangkung. Nyen dia sang uang cai bangkung. para kani logam bangkung aduh kenten. Para kani logam bangkung aduh kenten. Kengken ngempelin san petan cine. Barakani logam Logam bangkung. Ah. Nah. Masak kanan ngomong cara nyaman cine aja ci. Sap. Sap. Adong-adong numan di jabo cikene. Tawang kapinang panyakan juga udah lekaten gelah. Ngang. Ra, Jang. adi peduanan kan cidini. Nih. Blend gelah di je. Tajan disuk. Raben gelah. Tajan. Ya. Atur naik ciken gelah. Nggih. Raben gelah di je. Tajan. Belen gelah. Tajan di Mukti. Ra. Tajan. Tajan. Tajan di keloncing. Nah, jadi gini. Cai parakan gelah maka dadua. Nyenjen yang aturan gelah. Rakan cokori dewawen dan diri kisal kita cimatur. Banglah niman. Tinggal ci. Engke. Ya orang bangun iman. Bangun Iman. Oh. Liang kena cai ini. Berpikir otak cai ini gigis. Bangun Iman apa tuh? Niman lampu sorot itu. Tak kona. Bang kawamu apa itu? Iya Jan. Ni mana pi. Yang cara cai niman apa deman? Biasanya Au. niman cungo. Aduh, Ra. Dia Niman cunguh sebuah bangla. kentan. Benar. Dengan ci. Niman cungo not. Niman cungo. Ah. Cungo apa bangun Iman? Au yang cungo jelemu bangun Iman. Cungo ciceng lapana kan dah. Bisa sing mebungut cai Bang Kawa. Tak kona. Takona. Au. Iya Jan. Cungo napi. Nah, Ijang. yang cai yang aturan paundokan rakan belah. Nih. Cungok lai banglah niman. Daja cepok, pengklu banglah niman. Gratis tanpa bayar. Kentan. Gratis tanpa bayar. Uang mukanya 5 juta, Den. Kredit 2 tahun. Ada Cibarang nih. Oh, gitu. Ada rasa Oh. dia cepok pingklu bangla nih mah. Gratis sing maya. Ngebon sing maya. Ngangga sing maya. Sing ada apa di. Rak, Dia mai je. saya. Hei, bekecot temen ini. Rak,
Ditia. Dodo dengah. Nggih. Temu petan iri. Iri. Ada sing ngajak mulak gitu. Sing diri. Nah, yang reng boleh gitu. Ra. Ditia. Perak nutruna ra. Ditia. Benar. Kari Druno bunga Ditia. Bruno bunga aneh asben mani. Kuda aja umurnya Jani. Umur Ditia Benar. 17 tahun jalan. Ditambah 43 jalan. Perak nutruna. Nggih. Ra. Ya. Mumpung perak Bruno sing itu. Nggih. Gelah butuh perak nah. Hah? Ujang sebet cai nih. Sangkalo cang. Jengken. Mesing mekelo cang itu. Jengken. Butuh cang cang itu. Tuh, nih baru jelemu belum. Gelah butuh perak. Artinya gelah memerlukan perak gitu artinya yang. Oh si anon cang. Nggih. Di sedang gelah kebingungan bukan Jani. Nggih. Gelah memerlukan, membutuhkan bantuan cai kita wang. Nggih. Perak nutruna. Nggih. Dan ini yang kena hanggelah dera. Perak sising dan ngerasa ngasa nak lu dan rao. Dan siro aja didang ngumpul didang berak ke kini. Hai, bisa masih merendahkan diri semal. Diri. Dan ini Nggih. melat ya perak menikmati indahnya sorga dunia ra. Begitulah. Aduh, ra. Didang. Yen sekan kedo. Nggih. Jak aturangan bungut cinekan gelah. Ben jebos gelah aja menikmati indahnya sorga dunia ra. Kenten. Ah. Jakti. Tekan. Jani cang ide dulu gen cai. Mapan cang bakal menikmati indahnya sorga dunia. Cang ide dulu ngangkin sih. Ujang. Luas ke warung job. Ujang cang ke warung nih. Meri dalu bek pak. Kalau bebek pat gitu naga. Tahu bener tuh, lap-lap cang apa goreng? Do lap-lapo do goreng oh. Man, Buk dalu bebeknya kutang putih-putih nih. Oh. Alik kuning-kuning nih kan. artinya tang, putih-putih nih, duduk sarin-sarin nih. Sing do isena sari. Kuning-kuning nih kan alik. Tuh kuning-kuning nih, tuh sarin-sarin nih. Bangkat kunyit da gelas. Oh, apa be? Madu. Madu, Beram. beram. Tuh Den. Ya kisi nyangnya. Sing berak pasangannya. Oh, Mu. oh begitu. Ngala, ah. Nah, makin itu ngoyong ini. Nah. Nah. Ra. Didiang. Amilangan tiang talu bebek cine tege. Nggih. Coba cimekan. Nggih. Yen gelahnya kena sebuah gelah rapi ya dan ira. Sampun sing kaulah kenten. Apa madan gitu? Ampun lingsir kenten. Bisa nyalingsir san gelahnya no. Tengah tepat lah. Nu jajak surya na gelah. Nggih. Coba iwasin ra. Nggih. Uli potongan keken potongan gelah. Hei foto ala gitar Spanyol. Babakan susun gelah keken. Susune Benar. ngadut kari ini. Artinya keken potongan susun gelah keken. Kengken men orang Didiang redahan pulas gajana lo. Nah artinya membayangkan seolah-olah cara apa susun gelah. Acara pongpongan menggantung. Cara nyogadenge kemarin ada bang. Sekali napi. Nyogadenge kemar. Ini cara kemarnya gandeng ngomong. Membetul kan sih yang bisa menjadinya. Nah, pamangkas kene. Nggih. Goyang lah cikan lektekan. Mendaging goyang. Misi. Kengken goyang. Kengken. Wasana. Ampunan yo misi goyang engken. Samra kunang-kunang. Nggih. Jani, gelah ijo je melali. Cai ajak lah, tatat lah. Mererot, berduaan, modanan tangan. Asik. Begitu jalan-jalan, tekan sedih pasir. Mau balik koma. Kan di pasir mau balik omak. Nah, bisa mau balik omak itu, lepukin dagang. Sing apa bis? Bos siapkan pipis tuh. Begitu kan itu beli rujak, beli minuman. Nggih. Nah, di subane son mau belanja tuh berak, kotolian kamu. Ih, aduh, nepukin kubu cenik. Yang di kubu cenik itu, engkenang mencelap. Begitu sino, ci kemukan kena cine, nepukin kubu cenik. Nggih. Begitu ditubai raga ngajang minuman, ngajang rujak. Terus gelah kene, bamilang mau balik oma, bamilang mau balik nanti. Aduh, jering-jering belum kalau.
nafsu. Aduh. Rak, Iya. yen kita udah janjian gelang aja cai. Masa sih saya ngaturan di jeraben gelang? Kenten. Yen mering mak wetan pinunasit ya. Makiring Jakarta nangaraos anak memunyi sami wikan-wikan sami riri-riri. Sakewanten ngerebes sajone sane mewah. Nggih. Zaman jani raga perlu hati-hati nampi munyenana. Nggih. Dau laulah kat gelakang munyenanake nyenawang di subane di tengah kenahe selesai ngodoak sakit hati. Walau gini, yang gelah sebab kadang mal menjanji ngajak cai. Nggih. Gelah pasti selalu menepati janji. Kenten. Beleng lai di jo. Yen ini rakor. Beleng lai di jo. Kerja. Beleng lai di jo. Ping kudo karbang. Ping kudo kabang. Ping kudo karbang. Ping kudo. Jang. Di subane gelah cai neng lahang. Nggih. Kengkennya kena cina ben pidankan gelah. Pokoknya beres. Kenten. Beleng lai di jo. Nggih. Jang. Beleng lai di jo. Li kengkene karbang. Li kengkene kabang. Li kengkene kabang. Li kengkene. Jang. Pokoknya tergantung situasi dan kondisi. Kena kali kengken, beres. Kenten. Nah, beleng lai di jana. Yen raka balungur cokor wetan matajan. Na ulo-ulo di jang. Gue taring taman. Beleng gelang, Nggih. ada di taman. Nggih. Cakal. Engken jene, rak den glai jo, gue taring taman. Man jo beli dalu bebek. Aku orang sajan aku. Serap pangang, serap tunu bone patuh menjadi nama. Beli. Oh, beli gitu nenok. Jadi kena nak beli. Pangseng mekelot yang adakan beli. Ne jani ajat yang meliang-liang driki. Ajat yang tepung-ketan-tepung-ketanannya. Wawu dia ngeraut kan sapun itu sapun wawu nih. Nah, jaga mah kayaknya. Basang gede nih nontonannya. Beli. Siang igal. Beli siang bagian aja. Nggih, dulu terus. Enak.